whaftai le lofa maleanga le leo le tua, o le sa tapu au ina lo tau so i fua, ia whapefoi le mātou ola, o mwhai eion tātou toi whailoa i le ne yaso. I ia lo nā lofa malonanga le lei, whaatalo whantu le mai mo mai al pureanga sa moa pia, tapu inga mau le whionga le aki e pikupō, mo sese vito li o tui. Whapefoi le paia le tu a inga sa, whaatalo whantu i le vasenga o te akono ma soasoani mwhaltua, mai se fau le au no favoto, le lava noa le puleanga sa moa pia. Ia, talo fafoi i le mawalunga o se tātou atunu i ona tūlanga whaalpea, ta māma tina mātua, talo fam whawhelo i atu. I le whaawa wina ni o tātou porkalame o whaingoa ina e tupu le whaatuatua o le taunongolongo. Ia le fo mātou whaatasi ma le whionga pātele, pale tā sala leota, fo i le whionga le whatua ia niva eti lasi. Ia mese le whionga te akono tuipea, ato nio tuipea, asiava. Ia wale whaawa wina o tātou porkalame le neva yaso. Talo whantu i leo whionga pātele, fo i leo whionga le whatua, mese leo whionga te akono. Talo fola vea, malole, soi fua manuia i lau tuwha, lole au na mo tātou whaleanga, ai se le tātou TV pumana, malole soi fua. Malo foi le langi mama, malo le soi fua manuia, malo foi le tau alta i whiau mga ruenga, mai se ua tātou iei foi le vai aso salo na whan ne o le seta, mai tau sanga o le seta. Ia, tātou tal no foi tātou savari vali. Le ese mai le kalesia katoliko mai isi uso a kersiano, mai si foi tal tonunga matapu inga. Ona o le kalesia katoliko ia. Ua iai ala na kalena. Ua maa vai foi, ma mai o io vai tau ese le tau sang. E whaasa vali iei ia por kalame ma fuafuanga le kalesia. Ia, o nei la vai tau ese ne. Ia, ua ia foi a ulape ma vai nga umai whape nao na ustai. Iei le vai tau, ma le vai tau. Pe o le tūlanga i lanu, ia e whao ngā i vai tau ese. Ia mai si vai ngā uma whapena, o le si vai ngā tā ua, mai ese le mamalu. Tūlanga i mea tau musika, pese, ia, ma vi inga o le tua. Ai, pe mani el tatu amata mai le whionga pātele. Se e sau noa i le vai ngā le tau musika, ma pese, il fa lau tele ino le vai ngale wa le fu tatu ye le vai tau le set e ye fu pese fa tau le set ala tu fa mole mal fa lo tele lo fiong parte ma lo fa tei lo fa lo ver ta lo fa fo il pa ia fa fo tatu pule anga yo le tulanga fa pe ya mai mo lunga se la vai tu langa lo mo fa na fo i ma me se fo ia la to we fi foi fatta si mai ma fa fo mai fo il tato po carameli ai o peo nai stela ila veo o mana tu tamanga mai o io le leia ni bai tau ma si sen fo io le kalesi cattolico io na sauninga ile tau sanga ma le tau sanga ya mo fo ngo fa ngu mela ma ya ile ABC ya susa ya survive ya so ya o tau sanga mo mar tau sanga lua afa pe o ngu mela le songia ya o tau sanga mo ya no mela songia o tau sanga lua le na ya o tau sanga mo mar tau sanga lua le ya o le mamalua mal pa ya o le olaina o nei vai tau sanga uma o le soifua o le tua ala lo nalo o le nanga ma le soifuanga o le aonga lo tato li ma misterio o le whaolatanga o le tato te savaria ma tato o laina i le vai tau sanga o le nei vai tau tau ia e peila o le nale le tau o vai tau sanga nei tato te whaasoe foi matala noa le nei por calamene foi vai aso ne stofi ai o tato faso nei foi musica o le si vai o le si poutu le o sauninga luto le kalesia
musika po viinga o le tua pesema ona e se mai e foi la le kalesia ia ono o le tele o isi fai tau longa fo po e kalesia ona e mai o iona vaenga ia o le o sauninga lutu i viinga ma musika wai le fa peso se ko nga pese ai usu so se so la so fua so lua so lua sto fe so valai asto na ia o mayo le leia ba nga tau o sauninga lutu e te tau no so ai pese ia ma le aso sa fo le sa tu ai fo isi ya so e tau na fa mamalo ya so tau pe o aso maletile yo aso sulfanga o aso tele ia e whamamalu le kalesia, le ngatele o sulfanga o e kalesia o mtanga velu. Whamamalu e la tō sulfanga, mpo i kāpenga le leo la tō sulfanga, whapeo koruspaia, i o vi ingaru koruspaia pe i e whaanganga i ai le aso sulfanga. Ia po le, pe po la sal testo pa ia, o le sal pentecoso, bainga whapena. Ai, i so se aso saa, tauna sila fia o no le talanga le kalesia ia i lona i tala fasol pito i sauninga lutu a mesa taulanga pe misa po le kalestia ia e kolu ko inga musika ma maka mai le Gregorian ne mafo mai le to ina le sanga to kerkorio i le faingo musika i le pesengo musika le masangi ia mo ngasil la toia nga makai le baang o Gregorian music le wa fa fio le bang mo mona le silo luna le sacred music o musika na fa nga tele kalesia ia malelun tolu contemporary music le la pe o le fa nga ta to sa mo sia fa nga se sacred music sia fa nga le Gregorian pe le contemporary le fa ta to sounding a lotui i sa mo ne ta to pulanga no wa masangia ya tatou tulo ar fo ile ningangan e soi fo mai tupulanga ne neima feo lo fo wa masangia i musika ia le walua ia ya o se asa ko fa ma do sa u a o le fa mo ku pa sa fa longo ai musika ia fa ngai tono o lutu male kalesia nei tatou sam o le Korean male sacred music ia e pe ia wa mo wa ko foi ma ala fa nga le pule ai min le kalesia o ala lan o se asa to fa nga te lu pule pe o tato e ila sa ulinga fa unga na la fo kwa ka fa lo ngoi o ko fa nga role i to nga musika ia o sacred music fa pe sa ma o to te leo e sa fa ta si mai le fa pa yang o suau ko nga musika ia po vi inga yo le tu e tala fe unga kaula kalaka i sacred music ona wa e fa tau fa pa yang so au ma le fa fo ngo to finga ma kulang fa penga le lai fa mai si va nga fa ka ya ma nga yo ko mai pise ko ia e sao ai o pese ia ma vi inga ia e ka ka nga fa nga sa ninga ia ai le fa pe o ko au mai ai ono o le nga fa nga musika te tau ma ono vi inga ma sa ninga lu ia e pe o le tau le na ina wa e o le pa ia anga o le dignity o le sa ninga lu tu mi sa ka nga iai fo i male kule o vi inga le tu e ka ka nga ngo fa kasima male nga ngo vi inga ma pespesenga pa tulang foi fa pena malo sa no lo fio leva ia matango fia tatu ta o pule o tala noa pa fonga tu fo ima pa no mo sa no pa tele e se foi la ne sa no inicio en o música ia o lo foi tanga te ia se le matango fia pika ke au mai a música ia so ai sa amata mai le kalesia ia wa kwa ka u fale mai le kalesia po se me o le iwa se pe a temba pena palongolongo ama fa alu foi misa palongolongo fa ngo musika lot e se foi le mata mo fie ka vai ko foi o tu mata manga foi e vai ngo pese
Whaia o le pese o le feast day e Sangata Iosefu, pe ua whaatūlanga whapena. O le mātango fia fwile nā, ma ua sila fia e fo i tangata ia. Le pese usu le aso ma le aso. Ia ua au aso fo ila ne, usawa isawa. Ia ua ese ale mana ia. E mo ia i musika ia ua fatu e tangata matai le piango. E tau whai e misa. Ai sile ia te au ia musika whatunga le. Ka le sian whaamai mai ai. E whai o le mana i o le whati. Ia a o upo. O le manino fo e male. Ma le whainga o upo. E se le tā ua. I la ngona fo le tangata. A wa ma fau atu au ia. Ke pese a au ia ne vai tau o mai ai. Wa u whai longa fo i pese o le aso ma le aso. Pe ila o le aso ngafua. Tātou te pese le aso fo i lea ia sanga mana tua. Pe o nganga fo i e pule katou lio. Sau le aso lua. I o le pese le au angelu. Sau le aso lulu. O le pese a Sangata Iosefu. Aso tofi o le pese i le e kalesia. Ia ma le aso valele. O le pese le fingalu pa ia. Aso tona. O le pese ia maali. Pe ua uka fia ta ita e whaina mea wale uka mai ka wakua. E se fo le mata mo fie. A le tā ua ia. O pese ana amata me le kalesia. O le mata mo fie fo ina. E ono nei vai tau. Wa iei fo i suinga leo langa. O titilo fo i tangata ma fai pese ile mea e ola ile au fai pese ma le maapoponga tangata. O nganga ina inu fai o nao mai e whātaua fo ile wala wina e ale le musika. Ia, man whaaloanga. Ano whaafitai lau whionga le whatua. O lau whionga le tea kono le sika tangata o te. O te mai te fia tele mea tau musika. E iei fo isi pese na o vaina e tūsia. Ia. E compose isi pese. Se me so fina ngalo le vaina le. Ia. O le mana ia leo le kalesia katoliko. La vea. E ei le upu foi lea le filosofia o leo la. E lua upu. O le fuata malona lo. O le whanua malona tapu a whanua. O le whanua malona tapu a whanua o le mea e a mai ai le vavau e o le whavavau o ainga manu. E tūngau pēl ngā mea. O le fuata malona lo, e sui e fuafua le fuata. A whai o se lo o lesi fuata. E kaufunga o lesi fuaka o ise si lo. O le mwhainga. E whapenala le tilo i le nei fo i poutu o le tampua inga le kalesia. O pese. Ia o lae si la fia umala. E tu ese ale kalesia pe a pese mai ia fati ia whakel kolio. E le to tele nisi e malama iai. Ia ona o mai le pe msango pa tele o pese nga pa ia. Ese fo ile. E va ai fo ia ile ngana o ia pese. Lai a mai ale kelosia le kalesia. La va tu se fa taitaina. O le pese fo le ngaluenga uma lenga usunge fo ile pole. Sa we lo le si fai upu nai fa mai. O to wao e tau ilunga. Ia. Ele mal mai na. Ai va so. O le enga sa onga. O fela ko inga nga kusia le ngepes. Ai ko mo le kelosia. O le soifu o tangata sa ili malo. Ia. Ele I fai ngofi. E anka ko va ainga. Fasa kaulu pe kelu malisi o ri inga kaulu lunga. Ia. O le mana oi e tusa mo lo lanto matai le fasa toro ino lanto ai peina e sel mo kia ke lo sia le kalisi ia o mai lo termine o tanto va ai sa oi pe le fa mtale pantele a contemporary music o fati fo I fia ia tangata pengi e tawesi o praising ma fati fale anga nu o tanto fai o fati e fa mani ne e ile tangata vela fa ne e ile tua e vai ile fa fonga e ile o sawa so sisi una o mai e fa o sofia o le leile o le musika
ia faini musika mani fati e fa sofia ai le nganga tapu i tangata ina ia faingofia na awa i mai tonu o le tapu o ke fai akua o ke le a ole mako a falsa cheve e matautia le mele o le kal pese o mai o kamaki a o kamaki piko siri nga malo lo si lunga le o kamaki maleo e ke fa longo kwa ko gikia e mange e ange i le langi i pese nga kamaki e sele manga i ole tu nga le o te fia o ia sa o e ieina i pese na o whaali di wina, i ieina i pese no tango tusia e whaonga ai whati whaaleanga nuu, ono o leanganga le na, ua talalunga fo lelele, whaane ne ino taita, whao Sofia leanga le moe ngā luang. E o le tali atu lea i ole, o e se le tau, e ke mangkua fo la sebe, o le upu o le si sanga, o le ua pese, ua kakalo whalu, o le me foi la le o te loia e te tauna fa ai tete le lei i fati ma upu e ina ne te i watu le sauninga ai saulfa pe sau upu e mamau ese maleanganga o le taulanga pa ia ona le maua leo leanganga faia i ringi whaaringa e lua kua i se fai pese fai sanga sio o lele ki nganga ma ia ku o le whako senga ai lele kua le pese foua o le fakia ai magua le fitau i maleanganga o le tautonga o le sauninga e o ka koe le so o ka alo i eisi i li so o ka alo a se isi i sauninga le kalisia me foi lea o te iloa ea o le manta alo le tu ai sama le au whainga luenga i a mata i tū le lei pese o tā pena i a fitau i le lei ma le sauninga e o wa e po le ale fai a ka ofi lo le fai fiao e ele mafuanga ni ka ofi e le se fa le nganga o le ngaluenga o fai ai le fitau i lo le nganga ma le taulanga pa ia ma le sauninga ia e le ka ngo fa nganga ko inga pese va pena ma lo sauno fai pa ke le booster in missa i vai ke le ka sia ko ngai vai a ngar malisi ole Mr. Leo fatu eu so kula le pese fo le lo se i anga umanga uso pese ko fe me booster uso mai na maliu ke risa ya ko ai ni la ve pe o le nganga na le wei tanto le vai tau pe ua e ka kaunga na sau o le mele so se fatunga le o fainge pe nga le sawa mai upu fa manga i fa fi kau i fati ai le mo le nganga pole anu tonu le winga o sauninga ia ano upu o tamari angana vi ingole tu le ki kaunga fu ye al mele fa lu ko manga ia fa ku ia ka ku ma ia ai e lo fitu upu e o foi ale fa li ngol te lo sia me pe ele si upu le no su mai le tu ia maria pe o ba esi le liu tinu tu tangata le tu o le upu sa ia e wila baina bala wina maria te mai tai talo bo e fai matina o faula ia ai pe o tu tangata le upu fitau e pe nga ba ese ma le upu nga le moringa taulanga le upu le no su mai le tu ia maria pe e fa le fitau te le fa le ka ko pe la o ko nga ba nga i fa pe un tan no fa so ko fo e kau e ka nga fe kawima ia ano le upu ia ia le nga te lo si e tonu e le ka su ia fo ia va nga pe la o isi le a fai a kule le pe fa tenga pe sa ngol misterio fa tu ai fa mai le ua le e kwa mama wa e po le lo u si e tawa na pese mai ia upu ma tu ta ulo maliu ia ma tu te folo lo to tu se yo ina ia fio mai lo la fa o upu ko ale ko kuswa misa o manga ai foi le tulanga fo le invalid pe ale fa ngai e o fo la termine la ka fa ma sen ko bo su le fa di o pu ia fa per tani o le mi sa le pa ia ka manga ku pe fo le ma to tanga venga e le ka ko e su ngi va nga ku e ala e su mai ale si va nga pe ia o e no ma fo fa le mar mlam e o le si fa me a fa pe o pese e se pese amata e se pese moringa
ese le pese o le komio pe whaftai mare pese tu o makamaka ko whainga lo ko le TV la salpare ya o kikilo ko i o le pese a makaren ku o ko sa winga ko ya lisa ku lo fo ya whafunga nga fo i tanga pe ui o le misa o maale o ko su mare pese a maka whai o I mean e tama ia ile o kapenga le o malmalama le whaatunga ina mayo ia saminga e le tau fo ina usu pese ia Maria o Maria ia eselo na ia haso manunga kaimi o le taulanga pe o le misa sa o le whainga taulanga le tuelunga o le kale kalvadio o le aonga le kale sia inga i kam whai malmalama i fo ia le aonga e le whape a maka se misa ia Maria pe moringa Maria pe komio ya Maria banga nasa pe se whaftai o le aso patino le sufanga o Maria whaftai ai le ai e ka kawanka ko amaka ile pese o tastor pa ia wa le pese ai o le ufale pe o pese na o ufale mai o le bala au ina o tātou o ufale mai le malumalu ma ia o le pese tastor pa ia e o foi lai il pese o le moringa e ka kaunga o le pese o le moringa wa le ai ba ia pe ma whaalonga pe ia ke lo pese o moringa pe uso mai o le pese isi vai ngol ko e lo malmalama ia o e a pe o le vai fo ia o le o nga mal me fo le la e fa pe ala ko la le ai lo fito e o pese kom ni o e sia pese la fa la ngo fa nga e tatuli i tali suanga fo ile tino mal to po ile li tawa fa per komio o le tino mal to Yesu ale va per pes komio a pese malia so sanga Joseph ia po pese la wangel po pese o mariu a o le tali suanga le tino mal to pa ia o le mere ka nga ia nga manga ia ma ia ave ia ile mafu fo tato fai pese ma fatu pese ma tulong wa pe mai mau pe anga va pe ma fai nga e ni se minga bo le fa mam na mai ya me se foi la to wa fai longa le i me o le sai di ngol ko finga ile ba ngo sa ni nga lu tu se minga yo ma inveske e fai ile se mina fa mam na mo mai ne ba nga ya mar pese tu ka wanga ia usu pes wailo pes komni wa o ke mo ma wa ia ke lo fa le tonu le ia o vinga o le mamla mo ke lo fai pes ele fai pes uma ia fai pes la ma ia mangingo le mala mo fo ia i vai ngo sa ningo le kwalistie por misa ia pe tu la ia ma io pe afia le kempa lauma le ia nga uso ala ia ka mer mamal fa ko senga ka kaunga ia mamal malangona le nga no salmo ia ar ka minga no sa ke pala o ka ma o ko le before kempa lau anu la ko ia pe o tulanga na ai e pese fo ia sacred music le pese fo song to ia o pese nga sacred music male Gregorian mo e ko ki ako ko sa le Gregorian ma sacred music ele talo le ke mga ko ele misa na fa pule anga ile mal ko ai muri vai o mal misa pe al ka me le yo ke ako ko le fa le pe ma ese le fa pe anga o ma bala o ma katina le ma ko mi o ile nga o ma fa sa wa lu ma nga fa si ma katina le o ko so fa ko ngale kalo le ele fe ko ia male ngangar talo leli a ure pisea langa o le ngangar kalo leli pise kalo me ai ka kalo mai tangata e ka kalo makanga ia lau makanga kalo al mele e wala fai pise ia la ko va ngo per kulingo taxi vole taxi ile alu la ko fa tunga fa penga for vinga ala ngo fo tangata wale pise le kal o ngo le o le fa kunga ile le fikau ile sa kelo le alu a o fatunga e ka kaunga ia fakungi pese mawhainga pe pese o maitanga a whaila ele mawhai ia whai tau o le aonga ngale kale sian sauni ngalo a whai ele maua o se fatunga e ka kaunga pese o maitanga te fatunga i ele i kakau a mesa talo leli ia ngau mole pese a whai kau whakasi nga i ka kalo o maikanga kau le ka pese kalo me ai tu lo whai a sauni ngalo ia pe o le tāua le o le o tātou sauni ngalo ia mamla mama sila fia
ia ma le siva fo le repetition le okay lo le si fa tunga nga fa ia sa no fo ile fe ngal katina u ko su ala mam la mo fo ia i ka ilo ye ke lo fa fe o le va nga lo ma to to mai pe o le repetition ai ri ka ka sa o talo le ri o ngi fa ye pe o manga o ka ko ai ka ko mulu ka ya lo sa ni nga lo ma le o ngo me io sa ni nga lo mi sa ya va ko fo le ta o le va nga ri ya ma wai fo se ma le ta o fa ba lu ka ta ya sa no ni ba Io le temile o la fionga ya ala pati fo i matailinga o soifua. Ne sa sui mai e a pe sa o patele. Ne o sui mai u pol tato vi inga. Ne o fa pe mai ma le file mu le la lolangi tangata loto le lei. Wa ese fa tinga sa o fo tato lo ma vi inga. Ia o le tawo fo ia man matango fia fo nga suinga i pese ia. Ia e pe o pese ia ia so le vai aso no mo ia vai aso vai misa. Ia pe o pese anga e tu ua i va kakau ia sanga te o se fo pule katoli se va nga le usa ngo pateli. Fai lor feast day po le ase feast day se kanga ko po le aso Maria. Ia nga uso fo ile o pese na fa te tau anga i misisaya tato. A ole simele o tupune ia le usa no pateli mea uma. Ia ato nua sa fo yo le mala mo ngai fai pese ia mai so le simea ele na o ele nga fai pese e o foi kanga ko au no tu ele pepese ele lo e si pese le kani si e tati fa longo tua e o foi la kusa ma me o fetalia inga i misa ka ke fiu fa longo i kaya uma i misa e pe ia ngal ko ko le na fai le fetalia inga Ilo isi anga fo ile loto male mavo fau tu ile tua o le tapua inga le mela u fai ma le o mai tali su le tino ma le toto le ali ia waso tato manuia ile aso ma le aso tato langa fa le aso ia obi inga o mana ia o me fo ne obi inga ma pese ia o tasi le fa tupu fa ola ia nganga o fa na wa o sa o talbo wa le fo la wa tu suia tu pese peo ia o kako wa itu pulanga talabo ni as ia o fia la to sa la fia nga patel se longa kali mi kuningi mar musika kako wa elole le lofi mai ele o ia sia nga fo i o tu pulanga ni vai tau se va nga pa o lo musika mar mi kuninga pia mo i tato wa elole to tele mai ia uma fo ia wa uma tu fo ia nga se va nga na wa fa malo si au fa fia wa lo fenga luenga tu pulanga talabo ia ta mai fo le prepare ia le fai ngola to musika pespesenga ia wa tai ba misa wa ye sia nga sa la fo lo te pesia i tau lang pa e misa o au talvo ia ai mai fo ia la mal mala to la tupu ia mo tai mine ia e fa tu fo e matu la lo ia i le wingo le pes ma le pes ia mal fa lo na lo basta fe kali inga tike ia e lua pese na tala noa mai ele to ina le o katina le pi na mao e fai le isi mali o fai a kule fa ko senga o so i lori pese fu le lo tamae o te tu ina tu ne anga fa mai katina le o le pese le na o le fai nga o le temina na fai taulanga Yesu ma ye upol pese o le kaimira nga Amerika blanga Yesu o ia lava mo le la ele fe kawila se fa ko senga na ele fa ko se Yesu longo ma o le taimina memoria tua ia lava e fai matana no inga e fe tawi le taimi o le moringa a ele fe tawi le taimi o se fa to se a ki kilo ia ile ai mangi upu fa ko se o ia o le si upu na ma o fo le si misa kala ngoma mai ai upu ia e sa o aile ao o fa o le ale wingo le ngame le pesele nga e sa ngo ia lo u se aluaku asa o le pese va pea o le areto ua liu tino o le toto o le waina ua liu toto
mai to ina ele a o upuna ele se mea fo le fa pe o ke ia o pe i se fa mange ka ke ia o le liu fa penga le ai o le areto o le alo le tua o le areto o le alo le tua o le toto o le ali o le afu le o le vino po le ale mana na fa ye ai o le fa pe o liu areto po o liu toto ele ka o le upu le window olana o fet ma ia e fa sa wanga fa mai a le alo wanga alo kala ngoa i fa pese kala ngoa e so telosia io telosia ya o pese na lo te mana tua pe ma o fa ai fa mai ele se pese fa ko senga le pese le o le pese le ai fe kau le molinga o le taimi wa momori e Yesu ia lama e fai mataulanga tongi o lai le lala ale o mai o kufa ko ese se kawa ka mangi upu fa ko ese na o ye kongo ia ko kala ngo mai foi le lo se ia le o le upu le liu areto liu toto fa mai le fitau o le alo le areto o le alo le tu pa penal ai awongi fa mai wodi ilingi me mange ka ko me ye fa ma o sa no ngala foi especial ava que ele foi especial aí ka le malo fa tai ele o le sasa no le fiong te akono lo fiong pa te le o le fuata malo na lo o na le nei vai tau o matua saua i luma le sila fia foi ma le tomai o tele la le pese fatu ia ele ia la se me le pese vole le fa ali leu mai i me ai na tupu i taimi o Yesu maona poponga le fatu a foi le pese no faltanga te ma fatu i ona ma fa unga le pese e au mai la pe wale fitau i male sauninga male nganga o le o la so finga le vanga le lo fiong parte tu langa le pese fatu ia ai ki se fo ma ku fa fonga fo e le se me o ye wa le nganga tonu anga ka mo fa wa fa nga so o pese ai si o le copyright o no le fo yo mai ne vai tau le na fo me e le ia inga fo le tau na so na fa nga ina ia pese le si fo I composer ai a fa pe ni vi inga mani pese ngai fo inga e fatuina o le se me o ye o manga ia ai pa wa le ia so solo e lungo o pu manga ngana le fa nga tonu sa ni ngalo le misa ia le tatu tanu le se fa ia fa nga o pu tau appropriate ia male ngana ono le ia man ko fo tanu mai le Vaticano lo le fono le Vaticano lo le o ka ku ye foi ka ku fa nga ina ngana ia o le nganu o me umanga ile failan ka ko ko alo se ono le opipi fa kasi ala ia sa minga lo to le kalesia male nganu ta to le kam fai fa nganu ia le la o si foi kai me o le manga ia yo fa nga ino le o le nganu samu e fo no vi inga ma pesema tulanga fa pena ia ai si foi a kai me a ka ko e pule le fai ngor ka ko sa minga lo ko o e se a fo le fai e ka nga mai yo le o pese a fa pe pese minga lo to le se mo ia fa nga ta ia ile le kelo si ko puia fa wai ma fo fo ma ile se me fai ngo fio fo fatu ino pese man nga wenga tanga te fatu pese na tu langa na ina ia a mga ia fa nga fo kali ia o pue manga ia fitau i le pe fo la fa ka inga le sa ngo le fio ta ko no matulang fa pena ia male me vole le fo ko i ma fo nga le ka o fi mai fo i tai le kale si ne ka ko ia na vai tau ia ono o ia ma fu anga tau le o sa o fa winga ina o talo le misa me o fa nga fa ile pesi o le mesa wala fi o fa tua ia langa le o ia fa li mo le talo mai le lo fa ma le ban lo fa ma le ibo
le la wel fa li ngo fa Britania a ka ko nge Samoa pe anga vi ngala e mo fa di la o ke ai o isia talo misala ele a to le ele mai ale fa li wi o le mo ka mo fa di wer committee le fa li wi ya la ngo swinga na le wa e fo la le fitalia inga e fa tasi le li mo to o kalisa ya e fa tasi fo i mo a le pula wa ye fa tasi i mo lo nga yo fitalia inga na no to e ilo ina mau talu mo fa li wi na li no fo inga ato ina le o tu malo fo pentito na vai time ia le la nga makama le lua fe lua i lua ban a lua fe male ban lua fe male iva lua fe sfud o vai time na na sa wai fo fa le ngwa le ka ko ai le fa sa morbi yo puana mar fitalia inga li preface po time yo fa fe ai o pe na ka u ka la iva nga le o pese le se fa no nga mi o fa ko pese ia fikau lima no foi o pu fikau male ngango telosia male o male kasi tonu sal ma faro ma lo fa fta ma ya ia sa no lo vi on per tu ma patele o mengi o pese fatu ai lo ai fai pese le me anga ia male au tu ma ia manino ta u fo na le kalesia te man tu pese le pe o ia sia mo puti mo puke pese fo le tofa mamau a le atua mai lana fo a foanga Silao. na mai O niu silao e angai fati. o kalmanga ia upo pesen Silao o ka pesen siang. bako o fai pesen le asante ne o le manga ia upo fai pesen fafkai o le manga ia upo o le taua ka whaalongo fo lotalo ia pe uali uali fia le atua was mal mafau le atua le manga ia upo pesi me langa ese fai pesi o le fai pesi sau pe e sio vo le fa pesi fa sal mau sau le a le fai pesi la komita lo mafau le mangingo ma le winga o le upo pesi le la fermisa pe la pesi le fa ka sia pe manga de a fa ku pesi le keminga ya manga ia pesi pe o ngai me ngai ko ba ko langona e se ta u ka ko kalesia e a fa pe mala mai ta to ba foi tu pulanga ni yaso ia na usu pe no fa wow e usu pe ma to pe se le e se ma ta mo fio lona ona la o upu kala ngonga foi fia pa taile tu a il manino foi male fatu male to manatu foi ma ta la o le foi fai pesi i ona la ngona le au mai a tu lo la fa le nga ke le alo mo fa winga ina tato ia mal fa ah o menga o ma ngai ai le pes pes le ki sa mo ye la no o silao ai le o Ale, faftai. Io, o ngo sa no ia ia. Ole fati silao ina na o le pes ia niu silao kasian. No so swani ai up. Ole pese na te pena mo le whainga lotu a ka le mo kupori ia o ia o le vi pe ia te mo temina e fionga le liti a pon. Ia o silao alanga e ana le fati ma oa ma. Ngo so swani ia up o le pese e kau faku i le anganga o le evangelia ma le launga al toina o ka le sa whaielu. Le aso mana ia o stamo silao e le foi alo le fuleanga sa mapu file mulo na nga ya o le lama yola na fatunga i le fuleanga malo faftai lo fiong pa tele pe o lisi le vai ngai pensa no le fiong veltua i fai pese ona e si fai pese le oni katoliko e ai pe ka mala ma ko lisi fai pese katoliko e lisi fai pese e le fai pese katoliko pe o le mafu ngale e mafu ayona ona le fetau i si pese ona e saula tanga tele e le mala le fa nga so longo o tau lang pa i misala to la so fin ngal vangale i fai pese ako ele se tu la fono ma se papui o sa lo tonga tangata ia me se foi o le fa tu au ia foi a merele
ai kaunga a fa pe o se fai pese le katoliko le masa sa kaunga sa fa longo le fai lo kaunga fesiri a pa kere fesiri kia kong po so ia fai male poko fo ila ela fai lo ku sa fo ia fai pese ala ngfo fo lo fai i senga runga wai ele fai sa se fai pese se si ka le se sa fo pi ingo e un nome se mar na mang ya wala ke lo ele fa pe ngai ia fai pese e o mai a fa moi ila uruku ila foi na venga ya fa be nga e fa mo fo fai pese ala fo yo ki mai fai lo a ko ki ngai no mai foi e pe tu langa na o ke ko ia ke le fo ia ngai va fo fai pese ma se a mesari tu pari e pe o le fale ko nga o ka ko wa ko nga ave proclame ma fili pese tu e tama be nota ta ma ya ko ngu pese nga fa nga o le su ia fo pese ali ska kan kusia ole copyright fa kula fo e kere su ia fo por pese a ngoma fa kan nga mar fa no itanga yo nga pese na ia ave pese fetau ile e ole fai pese yo o si nga ka nga sa so e fa leo ma o vinga ai pe ole o feeling o pese ma le ia ma vinga le tu e feeling mai pe o pa ula vai la alo pa kele ia o tia kono po so o kan ka u ku fo ia ka wale ia sa o yo le vanga le mo fai pese wale e ba ia pe i u ku i hunga le tali o le marmlama e ka marmlama le kalisi katoliko e ka wanga malo i fa kaf ya wangi u pe le tua e wa ngai o le pa ia anga le kalisi o le falsa mal ta o le lunga sankulari le ngata le alkale ale la ia fa pe fo i lunga tapinaku ka marmlama le mai ave fa lo ke mi u me o falsa ma sa fa ia ma ko uli matu langa fa pena o la fai uma ko falsa le o ngi kai mi fo o le so ka kai mi a o ni te se o lo kapis ya ala le ya le fa nga solo ai ko ngala ia ko le va e a fo ya cha no lo fi nga cha lo fi lo to fala be le pa ia pa le ma ngai ka ko ngai o le sa o lo ko fai pese o fafo pa ke le bala sanga lui fa e pule mai le palisi pese a mai pe ia sa o mai nga pa ke o le o se ki o tu la fun o mela le o le abuse ia ma le piracy o le ngoi le fai pese o metotino les ia nga su ele ia o fa pe ngale pe o tu langa la le wa ye telo pule anga umala la fa mai el mtanga no por palisi wa committee so se mtanga no committee mai la to ilo le fa solia au male lisio vi ngam pese ele skala la e totongi le kupe anga i le baenga le fa ia le mai le laisengi e kaunga le skala i la lo laisengi ia o nga manga lo to afa pe fa nga ile na o sauni ngā lotu na upu ai lui lunga. Ia ele tongia la se tupe, I acknowledge. Ai a wha pēlo e whai kopi fore le makufa ma ave lo wha e whata o i e wha ngā solo. Ia o na tutongi loro tupe, for commercial purpose e kokongi. Ai a wha pēo sauni ngā lotu na le whanga i lunga le ulo whafonga. E whaari mai lunga le digital protector ma lunga ngā screen. Ia ele tutongi la pa o leo le wha lau roa. I lalo i fonga ia o pese ia ma vi inga whako e pai malawhai. Ai o le tūlanga na wai whaf. I re so o ngā fo a pēho. I le ka pui whawhi sau. A wa a maua langa ki so pula fonga e lo wha ngoi ra tongi e se kupe lai se. Ke le sar. E fiu le ntanga venga ia ma le pule anga fo ia. Te tongi le kupe anga o le sala wo mu wha kula fonga. E pēra ka ko o le ae sa o loto solo e vi. E re o iei fol ko inga le o filfil mali na fiunga ia le mamea pute tafuna o le menga la wailanga ia fo i ngā ruenga malantale ni fafu e lua se lau le pese pe a wha o ngā e so se kwai pese Samoa e te le o ana whatunga mana vi au le ae sa o loko i ka kongi ai a maua e tafuna ia e mwhai ngā runga ia ave su ia a whai pese po tangata le wha o ngā
ya no mal fa ngoi mal ngo copyright a fai kau foi ku special wa e ia ile fa ringa le la lo ile kau fa nga ya no mal fa no permission copyright uma ya tu lang fa pena ma lo sa la va ngale sa visa no ai ni ole a fo ole sila ya parte le mele ole misteli ole na maliu ke riso to tu wale u fa no fa pele to su ole pesa ole pake misteli ole peseli ole na maliu ke riso to ke riso por sa ole pake le ko su misteli o ma pesa o ile sa fa kala e o sa ko ya Avole me ole fati. Wale fati na e si men sa wole. Ala ia le fati. Na maliu keriso. Ua toe tu keriso. E toe a fio mai keriso. I ole fakianga sa masa ele fasi. Ala nga ele si fakianga wo fuga ko maku ye. No maliu keriso. Ua toe tu keriso. Wale tia le lei. O ke le lola le bene fa pe wale. esa ole ke me koi alpat esa ole le o kula fongo ai mine kula fongo ole inga nga sa ni nga lo tu fali unga lo wenye translation form ele vi inga ia mais talo le kalesia pe le pa ia me mal talo le misterio wa si se foi fa fonga pe o asole tu atu le lua fe mal ba tato fai lo atu le misterio tavo le fa tu ele ko fa penga o meno misterio le fa tu pawa o le fa liu mai le nganga sa mai le fa latina hebrew greek ia le la fa sa wengi ka ko le mai temini le la wa le ko fa nganga le nganga le na mali ke se to ke se to a o tato fol tato ta watu lo na mali ma folo lo na to tu se ia o ne to e fio mai o pulanga ka kalo misale wa yengi ko ke a fa pe le pese e ko ke re ko fa fonga ye ma si fi a pe na mali ke biso to ke biso lo ka fi o sui o no fa li mo fo pe la o tu langa na wa le ngale ko pese le va na a le va na ole ba mo talo ma fa li mo le wo ma fu ka sa ka mo fa li yo sa lo man tu le si bele le fai mai o tu tau tau ai fola wa be se la tau tau ai ta o le fola tu le tau le bela le we ne ya le ta te fa lo mo ai si ka le si la pese tau tu lo mali ai sa o le lo le fo na fa ta o fi mai al patimenga ta o le fola ai le tau wa fa lo lo perte o ba no mana o sa ni ngalo tu le ai le mangingo le ai e tatu le nga ono ai pe nga o le fa tali fu ai committee le fa le win mai le nga na fa pretani ia le wa lu mai le lo ina ia mafainga fa mamla mai pule anga mai kalesia mtanga benga maulu ia le fa di winga le we ka nga long kasia mai ma endorse ele kopo fa maungia nga ia me yo lo langa ia pule anga le wa le fa maungia mai la lo lang kai nga mole o le la fa nga long tsia mai pule anga to samo api lo fafte ele misa ia tu lo panta o so fa fa au o fa ilangi fo lo fianga parte de JP me oftalia inga o mia le intro le al faipes o malola if me JP o ni ko yengi ya ele ko yengi kami me yo fkalia inga na sa ngwa ka pakele response rock pakele sa ai langa fi ku fa kali pela melen tan sa no ela mtsanga ile ya pole amen sili ya pole e fa tasi le li moto e fi fa kali mai le kali ya ku le ofes o menga le ko ka fun pia spontaneous ya kali ku mai o kele mam lama pe se ale fai pe se na me o le fai aku
ai kauka mai fo piang ole anga nu ai ole kale siama le sa o sa ni ngalo ia fata sile li moto ia fata so e molo wanga ai le kauka piang o e pole le ato to fo mamma manga male wai a fa ko fo e fa fia e pe fa di ala e fa ya pole le me fica o mal me e ka mo elo ele kan piang fuka de era kan piang o pesi o vi inga le tu after ya inga ili ka fo piang o mangi me kuringi manga me ka wa fa ko fo ya wa e si la vi e sa le ya fo e ka ko fo e si kai me ka ko ke ku wa mo ama tu fo ya la ko ole me ele si la me e alwa ya l'introduction o me mariela e fai a mio ai fai pes e rolo la ia ngo fu la ia ka ya o le kai mo kaunga ma mai mori ale fo ko au so ku le pes ala o le mo kaunga o le wo mo mori a la fa kai ngala e fai a mio ala nga al mela e le umine traction al pes ku ala wa le ko fa longa la ko umine traction la vai me la wo mai ia ku wa ko ava ko pengo le pes o ko fai enganga o ai ko procesio fa mu ko va ver pesi kusala o le winga vola it's all for show for ngi pesi ai wai uma le foi po nga fa ka ai vai mai lo bole ni si ruma ia nga ke fa pu ka ko pesi mar vi ingo ko nga me fa pe nga la nga ke we ia he's conscious at the town ma we ire ko nga tonga umi fuangi introduction manga me there's no need ma ire me le chango pa e sa o lele eu kongo misa wakaka umame ko ba fekaria inga ia pela o ma ko fosa a kuro pake ia fat le amakanga pa te la fo kale mo kuro pa ia fat sile li ma auto ia ka fa ka ka ia fa e kamera pia me fa pe ele ka ka pe sa pake ia fat sile li ma ia o ke ko pe kwa si ba ko ba nga ko mi kai mira le wo si e pa ke le la le ya la ka fa karia e ma o tonu ma o taulia me fa penga ala ka fa kari pia ya o ke ko pe aku al me nga awa ke fa no ele ka pa ke nga ka me pia ngo fe karia inga ia ku so le nga ngol ka nga ka ola ola nga ka lo fe karia i lo nga i ai le la fa kari le pia ia ma si se ko ya ma ku wa ia e per me nga no fe pa ke le si va nga pela alfa solo a ko ya ka pia ngora wori e ngai ka mai be ia e le ka ka nga kupu ai le ka nga ma vi ka mi ngai danga le o sa ngori ko nga sa fai ro misa o me la i ka lo ko le no le tua ia man fa ron se mai so o fa u ngai na le ba nga le o tau i martato tai ia sa o le pe ya no tala no fo system o le mele o tupu o fitalia inga ia le pensa mo pa ke pese mai fa au kalia pa wale me o isi taimi e makwa le malmala maka kai le faki le ton le lo ko le fa e lai o nga kakau o nga o mile la au e le kakau nga ko ka ale kali a ko nga wa nga o mile la au e li dai ka kai le leo ka ele ton na sa we langa yeisi kai e fai asi fa sala ese o leo fai o le ma le la fai ko ma kom kanga lu ma sang wa ma to fai e pe si bi sa uma wa ma sang ya langa wa ko ma yo wa ele pakai le ku ma le mela nga wa ma ko fai au kali me ka ai sa o le e kaukale intro kaukai lava kaukai nga e mongeli o fiuva ale o le fikaria ingol misai ka kaunga so solo le loko ya usa ngol fa fe au ko ku nga ma o ko ia le vema o ko ia fa pesi si ma ka kule le o ko ka alo ile i musika me foi ele fa pe se me ku faule ia le foi povole ninguém la molango o le kalisia me ka pesi Voi sa foi pese a vale con mal que kusi. Ya. Ese si vai ngalo fionga pa tele. Ya. Ole anga
fa pe fo le se nga fa ma matalo fo fe au ma tia kono ma so so e fa la kopi kola kala ngo ia fai pese ma fo ko ia e wol ku wa me ka mo fai ia po le ako ko fo yo si lo fia ma ma fo nga le fa ki mai fo ia wa nga fo tato po ka mga ko fa so e fa lo ko fo ni se o vai nga o sa ni nga lo tu wa le maluma o le vi inga ma mo le tua e le vi inga mo tangata tu lo fo ia ia mari el fa funga anga le tua ma lang silfang o e ka kere o ka ko ki paki fa sa ka ko kere o ka ko ke ka ki o e ifo le tua ka ko kere o e fa maka fa fi au po fa pese po le fa pese o e lo sa nga le o le anga ya lingo e ano le anga o e ifo le tua ka li su fa longo le upumba o le nganga moni na o mengi o ka suanga o po le taulang pa o misa ya e fa tai fo moni ava no e fa lo to e fo ni so ba ta o e fa so ai ya e fa tai lava moni po kala alo fa tai sa no e lo fio ya o le tato por kala mel na mo le so ai o le tulanga le na ele anga e tupu fa tu o le taulo long o le mafuanga le o tato por kala me mai se fo normal fa so nei vai ngo les ma le nei vai ngo tato por kala me tato fe lo ile vai so sau manui to ngo le so fa tele lo fe pa tele lo fe ngo fa tua fa pe fo i lo fe ngo tia kono to fe lo ai manui le yas so i fu